ekindi turondera abana emirimo mu town omu kandi tushikakana na ba boss nabo tubahereza abakozi so ba boss mbatushaba abakozi n'abana batushaba emirimo twihaye abana tubatwara ba boss then twine abantu abakwiza mbatahamu let's say nanda abakozi ningashinando nababona ba members bitu so twine membership yemeringwe either no basa kuba on executive board ningashi no basa kuba agent ningashi no basa kuba in ordinary membership ninga whole level membership. Yes, all right. Abafuture bari nkore Media TV amazina ne Musema konkaburejo kandi program ne Kibozi mwebare kugumana mu watching program ne Kibozi buri yo mahori buri yo maho shitami buri yo maho yemerere ningashe buri yo ahore business yawe ahore no kore mirimo yawe nikugamira mu mwana wanje tecyo rukora n'ikirungi kandi mugumeho mu watching mazime kituru kuba ekimuru kwa n'umukora n'ikibakire kirungi kandi kibakire ikintu cy'amana munonga abanywanyi banje program eje abakuteka musente twineba Massive Records nibashangwa katete nibashangwa katete abo nimbarangira na munonga imwe barateza benongo ningasha mu mabaro kweta badongo so wiwanda futere nongo yawe ningasha kwenda gukora ibishongoro burungi abashejana bakoraje ibishongoro bine production nungi basa ko no bashyikira ningasha kwenda gukora karango ninga no training amaraka ningashi no yenda bakwandikire byeshongoro ninga noenda ene ekikwatirine music ninga se ekikwatirine na industry buzima ekiba kiterize kandi bine ndongo nungi bine sound nungi basa kuba no bashyikira aba Massive Records kandi tinayibona abanywanyi bitu abo barkweta bankore videography na kore photography abo nibakore bishani bakora na video bakwatira video mukorogona basa kuba no bashyikira nabo bashangwaho murimbara muri Kashaka Plaza kandi mazimba basa kwano rugamba nabo zero mushanje itane na birabe na mwenda 00 kandi hasigara mukwatagane bakwatirije mukoro gwawe rizoba twataye iso musheja wa mani ubwo musheja wa mani kandi atwiraho murimbara tugize ngureka tumuronde tubase kwa tuganiraho nawe no muntu ombantu bamwe abagerizeho kuba nibagire ikibayitandikiraho bunkabo kandi kikagira cyahika no manya ngo futandika twena tutandika konka okugira ngo tutere step tugira kitwahika ubumwe nikiguma hahika ho bake twaturiga na hika 50 no kweyongera kugira ngo tuzahidare rinde ryahiguru ushanga hahika yo bake munonga konka ogwariyomwe ombabasize kuba nubimuse kintu cye ningashe ikintu cyabo akakikwatanisa na bagenzi be bakabasa kuba bakiteka hidara ryahiguru munonga kamaze mwakire aramusabare bankore media asagara tugumizemo mesho turi kuganira mpora nakwakira sebo yabare sebo bazora musaba rukutireba oramusenari ba customer banyubona baramukizaha kwa ni manguna za kwa nubakubokinga webare munonga tebekanisa wa program amazina ganje ndi ahabwe Joseph ni nturo mtown omu ni nkora na Swa Connectives Mbarara nka Chief Operations abantu abo kutajira tubasima munonga mwebare munonga mazima turya habwawe abwanyu tutabine tine kitwakwebasize mwebare munonga habwe Joseph nozarwanka obzarwa bwanje ni ndigisingiro uri mu yisingiro niyo myisingiro bukanga onkani nturo mtown omu okija mu bwereke omtown omu kiza mu 2021 kanta kamazire kushoma atandika gukora ndukushoma nakuna herze nagumu mtown so atiwe kuwizira mu town kwakiremo wahikanota no newe wajoiningire ninga ni wayatandikireho company Swa tinye na joiningire kandi tinye natandikire kureka tukabantu kora kwena tukabantu kora inaitwa ibiri tukora mu as a company tukantu kora mu MTN yes twagira ngo tutandikewe kintu
ekyabasa kutugita ndukutandika tukakitandika nyowe nkazamu nka vision bearer yes waswa kuyatandikire koze care movement n'aba president so kutwa registeringire na URSB n'aba head of directors nimukora mirimo kinkimu ntukora imirimo mingi omu town tukora imirimo mingi ntutereza amaka kutereza amaka nukimanya okutereza amaka kuri kugamba okutereza amaka kirimo ebintu bingi munonga harimo kwijanga kushitama newe kugira ntwazo tunoti harimo kwijanga tereza bukopo nebafu nkabihayo hariho kwijanga tereza nk'ebintu biri kumenya bari bashwenga zira bahe bari kugamba kutereza amaka so nebikintu kingi hati ntende tushobore imwe muri category haye nyine yo kutereza amaka omurimo gwo kutereza amaka abaturikize kingamba yabara kutureba abaturikize kandi abo kutureba nawe bari munongo ntutandikira muryango okuboneza mpaka omukishenja aho kuhika ntwiza tushirashinga compound ninga wori muno yombeke cyombeko tugambara mu compound yawe nihetaga mu bumuri nkobo mu compound yawe eshemerire kubete nangwa nawo cyuru muntu no jombeka tukugira ushemerire kuboyine katenezi nkezi kurigirire cyombeko cyawe kucikusha then twamara tujyanguna n'ikishinge cyawe shemerire kubankireba kaciti obwe tukutereza amaka muri kutereza obusuzu bwagira nko kubwakuruma twiza tubufuhira ntufuhira embazi yitu actually abana bitu turumuntu ntutandika kweshohoreza umwaka wo gukwiza ntukutandika kweshohoreza embazi ombazi gwitu wagufuhira nabane iba ubwabane ibambu kandi atwo kufuhira nibaka garaka kakuretero obukoko so hatumuri n'umugeza wo kwenda kwekora umbazo gwanyu ukabana mweshoro zo mbazo gwanyu kutandika no mwaka wo gukwiza iwe bintebyo kuza abo ko murimo gwo kugira ngo buri omwe nabasa gukora ikintu ekyo okwijoka kako kagitata hano henda haka muri ahantu cyenda ho nkakantu kati ahantu nakakatene ya buru ahantu henda ho ebintebyo ukije ukabigeraho mu ishomero wabishoma ndabigeriraho mu ishomero kubishoma kureka nkabyega nyino kwicereza kugira ngo banywano banje ninga bagenzi bawe bino bwenjo bukukira bwawe so kumukubugita mukore kintu ekibire kitariho noma rohanga katuhanga omukeshaki kuyamazire yajyangu nitwe tanje kuyamazire yajyana nitwe tanje so omukuhango wano hango omwe kikushana na mwamuhanga muri bingi na nabanyankore bine fumu negira ngo wanonda kugenda nobwira nutambura wenka konka wanonda kugenda urugendo ringo nutambura n'abagenzi bawe nutambura bari abantu bingi so kugira ngo swa ntwende tambura urugendo ringwa kutari kujya muri Mbara no mu Uganda yona na cyabasiko mahanga gandi tutambura n'abagenzi bitu aka kampani hati swa mwine abantu bakwingana cyangwa mwine abakozi bakwingana ki ati abakozi bitu bakora umurimo bagenda so tukubeta abakozi kureka ntubeta aba agents so nubeja mugira ati hati turinza gukora umugega amashweko mwene twenda kuzakora ebinebi mu bareta abari kubasa kubikora retse kwerera nka kizimbe bakora abo bagenda ati nka wo mashweko yayine mbaga akagira ngo nyenda ashaza 50 itwe ntukwizana abana bitu tukorera cyo kwenda embage hoho kanorebe mbaga tegumaho bwire bwona hataba abana bagende bagarke bakore emermendi izo twine Fridays zindi bagarke bakora Fridays zindi so amashweko twabashashura na nakwiya twabashashura mpaka ohire kufutereza amaka
icyamaka twacyetegereza so ati ikindi nimukora ki ekindi turondera abana emirimo mu town omu kandi tushikakana na ba boss nabo tubahereza abakozi so ba boss mbatushaba abakozi n'abana batushaba emirimo twihaye abana tubatwarira ba boss so ati mwe muri agataho yagataho mu connectinga ico kitweterwa connectives cyo mu rukwete nakwetegereza tunubona cyitegereza je munanga mukore cyo ibinde mu rukoro mu company yanyu nibiha to processing ID na passport so umuntu nawe uri kubasa kuba naye ndo buherezo ubu na yabashyikirana nabasa kubutunga je munonga nakwe kuzukora kure kantuzi processing iwe nk'iwe umuntu watandikira ikintu ecyo ningashi uryomwe umbatandikira ikintu ecyo nobwire ubu wamaramo mutwire mu processing ID numutiriza amaka numu connecting abantu numuhabana emirimo numuhaki nubuzubu cyo bwokishangiremo kaibo nkomuntu obuzubu obunkishangiremo buremezo bw'urukureba ukakikahura cyakuteganisamu nubuzubu cyo bwoshangiremo oburemezo bwakubire butaro buhango kureka twine kwiciriza ngo ebintu tubukagenda je nko kutukubyenda kandi enyuma ho nkani ndeba movie kanegera ngo buri kusharamo kokora nukwiza na consequences oba consequences nkacheta ki nukwiza nebyargamo mu kusharaho kandi ebyargamo mu kusharaho babasa kuba birungi ningabi ati nturondera abantu emirimo twine emirimo erikumara abantu abakwenda emirimo ningashi twine abantu abo kumare emirimo abantu abarukwenda abantu abinemirimo so hati kitukora ntugezaho na man munonga kugira ngo abantu abakwenda emirimo bagifuna na nabakwenda abakozi babafuna ate hariho ibintu bibiri eze shaha wamperezo mukozi tinde kumanya company yanyu kwera kutwaza ari okushanga ngo nomperezo mukozi konka signing a contract kugira ngo umukozi wawe naza kunkora ameza 3 kara heza ameza 3 agaruko mu company wanje argeyo ataho ndacyabasikaza handi na yakoreyo aza handi akoreyo tinkumanye mwene mutwaza muta twanturondera abantu emirimo tingu ninga sharo okushanga ngo umukozi ko kubuhereza amashweko ugomba mwamweyihaho yagenda cyahwa so tingumanya imwe numweyeho ninga umuntu ogwo still nabakiri yo umuntu wanyu nubwakora nakora ya meza ngahigaho agaraka signing ninga shaka gwabo mwaka gwaho agaraka mu company okay mwebare munonga abo kutureba mubiye munterera amasumu bandi mu mbugana mu mbuza achemeramo ata nakushobora je omuswa kutaha omuswa nemiringo ene yo kutahamo ubwo kubanza twine abatandikiri abatahiremo mu kubanza directors ogwe no muringo gwo kubanza gwabatahiremo then twine abantu abari omuswa but they are agents naba agent baswa kugira ngo no basaku konkantu bashashura tubakorera no basa kutugambara utaha twenda koreki then tuzeyo tuchikore mu kikore tukuchikora no holdinga percent yawe 20% yamagoba gitwihaye so abono ba agents okuza kutaha umuswa nemiringwe neyo kutaha umuswa ubwo kubanza naba babandize kuzamo yes aba babandize kuzamo ba directors kimwe bakwa babandize kare aba babandize kuzamo no muringo gwo kubanza gwo batahire muswa omuringo gwa kabiri no ba agents baswa aba bantu abo kuretera swa yakore mirimo swa yamanywa so nanogwe no muringo gwa kabiri gwo kutaha muswa then twina band abo muringo gwa kashatu ba whole level members aba bantu nabaretire swa yashikaheri kine kiba no tukubaterera karuru kureka executive board kwe kusitama
ireba MC Masweko akakora ekiswa mazima tushemerire kugira ekitwamu so aba bantu mbabagana amagoba gitu buri kwezi then twine aba bantu abakwiza mbatahamu let's say nanda abakozi ningashi nandomurumu nababona ba members bitu so twine membership yemeringwe either no basa kuba on executive board ningashi no basa kuba agent ningashi no basa kuba in ordinary membership ninga whole level membership then kutukumara kurondera umurumu umukozi yatshaba umurumu tumuhereza obwire kumara isandi ibiri then omuntu yatshaba umurumu yatshaba abakozi wentumuhereza 72 hours njya warebere calculation abakozi aho mbambi abakozi ni bingi emirimo niyo kuburaburamo aho niyo mukera bakuru te kuburaburamo kureka ntugezaho kugira ngo abantu bitu bataho amasuku nakwitegereza kandi abanyankore mbajyango muhambi tumuguza so umuntu yatshabe kintu ashemereye kukifuna aho wawe kintu kukubuzaho umukozi hariho umuntu urukuyija nkanye ndikuza kufutahamu na shashura ordinary kunaweza kushashura ordinary nisha nagira mu buzubu bwanjye nko muntu either narwara ninga nagira ki nare mwanarga munagenda cyatwara bwire emyaka nk'ebiri so hataho kundi kugaruka nisha nagaruka ningumiza mu mutandikira mugabo gwanye ninga gwinera imiti kugira ngo umuntu wamara mezi nkamukaga ibono butakiri member nogaruko shashura busa apana membership ya ordinary membership valid kumara imyaka 3 whole level membership valid kumara umwaka gumwe tumanyisa ngo umwaka kugukwaho ntuntu bahora rebo ntuntu cendeza batwireho tugita abasi so watukorire birungi twakusima umwaka kuguko umuryogo umwaka wotagarikiro katukorere birungi so twiyaho turetogo onanche kongasigara nakore birungi nagumiza munarye sente then ogogo owaiza akapplying akafuna ordinary membership akakora nitwe ninga shaka funa nka promotion akaberga so achenda garka nitwe takahwireho imyaka 3 nagarka na nitwe nakwitegereza then aba executive ne revisingwa buri mezi mukaga then ba agency no ba revising membership yabo ne revisingwa buri mezi 8 bari mnonga abarufutureba kandi ni kugambira munywani wanje ninga so kwenda kushopinga amasumu baza kuba no kira ba Semanda Phone Solutions bashanga mu kizimbe cya BNK aho wahingura Centenary Bank muhando gwa Zantare basa kuba no bashyira nibashangwa afro ya hansi room number B037 ninga shibatera kasimu 058 218 ubase kuba no gamba nabo kandi mbase kuba no shoppinga isumu nungi akabeyi kake bashire ncyacu mwena wana ndafite kamizo munju yawe ye kwatira ba Majestic Technical Services kandi abo nabo mazimana bafutira mu jamizo munju yawe na tails baje munju yawe basa kuba no bashyira mu kwataganege kandi bakora umurimo murungi bashangwaho mu rurembo rwambara konka mazimana mazabara hamahoro kubenda iwe burahamwe no batera akasimuka bakazura mushanshu 8 bishatatano na mukaga 9 rero hasigara mbasa kwa n'umuganira kandi muri kubasa kuba n'umukiriza nakabeyi aho niho niko ninyenda kubuzaho munywani wanje Joseph hariho kushanga ngo eiza director ningashi oya idara ya agent ni mostly director na ba ordinary nimo nuko na focusing ho munonga ntwire ni nkora the member so nyine family yanje nyine ki nyine abana nyine buri kimwe kuna heza neja nka member obwire bwanje bukiri ndukora ndukusavinga
nafa nasiga family tinkumanya mu company mwine muka ngomuntu uri kuba ari umusigo kusikira kugira ngo nubu nakwa nafire agume nayiha yakasente ni kakasente ko mukamutiyo ka pension ko kugira ngo kuko uri kureba amahene ngasho ko uri kureba nka any other companies kugira ngo nubu nakwa ntakiro ko ngakurigiro ko nakoreye company egi basigare umwana wanje umusigo nati yasigare hina kanta kari kuhihayo akashonshore cyako karumu we bare munonga constitution yitu nekintu kiringo oninyiza kukushayaringira sumu no cereba omuntu a membership ya whole level members yamara kufa amezi mukaga gakura tawafi ahereze kufa akasenta kitukubantu muha tukadabuza mukabiri tukahereza next of kinwe omusigirwa tukadabuza mukabiri kwetu birentu muha ikemitwara 5 buri kwezi ati ntuzamuha miliyoni kubara amezi mukaga neno mezi mukaga ogogo bire na omusikawe ya tukuratara kale yakore byabire nakora ati ntugarra hoze yesente zabire na then aryababa kandi amezi mukaga go washanga uriya we ari okushanga uriya yeje omusikawe ya joininga nawe yazo munanko mu group onka ari okushanga ngo nkaba ninduga nkari wakitura ninga ninduga nkahi abana banje bari uko so ko tatitwe ningo hagana akoro mu company yanyu hataho hondo kwena ngo tushobora jemboyeno otugama amezi mukagago omuntu no bwako bari uko nana atunga ezo gahwa nagumeza amara kwijara hino ko twari kwakira ninga kugara kwago mukaga ati kare yabe atari mu company kugira ngo ari mu company we nka kugira ngo nawe joining ogwe no musharaho ubuhereza bukomako babare munonga chumwe amyomyo yitu nubutunu omuruzungwe kiba kweta transparency omuntu tukuza kumuha akakasente ko kumusima ntutu takumusima abwe byari munakoregesha tuntu musima abwe byakoze so kandi buri muntu yakwiguza ba ene account eyitu ne kushaba abantu babiri kuja wotarho abakubasa ku accessinga information yitu niwe nangwa abantu tubataya yiraho tubareba abiwa tugambera namazina no mahate bukahinduka no mpereze namba iryo mazina go muntu kuniwe niwoji no musumo konka abana bitubona tugezaho n'abakozi sabakozi bitumba kimanya tugezaho kubegesa amazina tumukira gukora bostire abahati tumukira gukora mu bicweka cyemero mayi mukira futunga mero munonga mero meyitsingire yo kufuna iryo mutawuno yite hagati ye tawuni nyumazi yo tubire turyo ku wahingura kanyankore uko kuboma office ziri na no katete tukabaturiye sande hwire mwene mero yinje yitukufuna iryo mu mutawuni so kanshaba mukama wako nabera nkata kajati nyenda mutware nka Dubai atware Dubai yes. Vacation yes kandi ba customer bituntu basigaye shana tutware na ba customer bitu abo ko bantu bakunda muno kasi arokushaga hato muntu arikwenda kubatwara ka Dubai kujati muze kutereza mujanye ninga muze kutereza Dubai kutereza tikine shonga yana basa ku meeting standard zikushashura ticket na nebindi konka ekituru muntu kora cyana gambara mwako gukwiza program yito kweri then na no mukwa mukaga oku turu muntu leta delivery business especially ya electronics oba ustamira kwawe rya duka yawe ebintu mbukushanga honko koko kubyenda kana kasente karkache munonga nkoko takuteka mwenu ntugezaho kugira ngo muntu amarwe na yana tuguraho ahurira amazuru atakayefuza abwenshi ninzo muswa atakayefuza mwe tutamubera mugugu tumara aho ekizubu cyo kugira ngo umuntu atazambara ku shoppinga akagara ka atazo mutawuni kwendeki so asigare na akore mirimo ye kandi na business zezuguma
so bwe nubwo turabe turi no ma district agandi na okwezo kwahwire tukazisingiro konka tukakoma hahihi konka turi muntu tugezaho I think kwakwika nko kwa Mushanzu tukuba twamarire gureta mbara nakwetegereza we bari munonga umuntu orinka Bushenyi orinka Kazo orinka Kampala uri around mbara na handi hono mbicweke bindi byone bintagamba konka arikwenda kujoininga emhende yemerereta okutahamu kirigiro ko kwenda kutahamu wanonda kutahamu nka agent ninga nka ordinary membership itu atwagambire onundo murumo ninga nonda abakozi ohora rebo members noterwa buri mwaka naha hariho orukiko rw'aba agents noterwa akaciko kona abantu bona ba agents then mbatera bururu babano bo bashara mu ngogo abenwe yabahora rebo then wanonda kujoininga ordinary natogwe naba nashashura shiringi zingahe just nashashura form yonka umutwaro narukuni nagenda z banking then tumuconsidering list twanto displaying list zitu nzizi yo mu WhatsApp group yitu ayereba abakozi banyu bine nanka mwine nka kugira ngo kuko uri kureba company uri kugira ati umukozi witu yanashashura kuza gukora nko muteki ubwo none umutwara makomyana ninge mutware 10 ningangahe yanashashura uri kumutwara yo kwenda umukozi uri kumutwara kuza gukora nkeki kubana cleaning ninga kugira ki ubwo na ari ya sentence mwine mecho ninga nibetenseza we na boss cinemu konka nyendo yetegereze ngu wakwangura bimbi umukano wasigaye orhaga nakotegereza so itwe kitukuyamba omukozi tuzo wa boss yajate ni muhezi omukozi ate nandiza then ukurigira experience yitwine tujyango koko gomurmo gwagushemerereza yanga kuzongera tumugira ngo umugeze uko kwezi kwara akore joze umwongere hatito tubanito twazitaho then boss azamuhera ubwo kwezi bo bari munonga kandi nane gushaba abo twira ukendera nane gushaba iwe nkaba ba customer banyu ningashe abantu abatwe bahereze murumo habase kugira okuwaba ubugambo bucyo bwabagambiraho ningashe nimbasa kubeta abakozi n'abakozi na narba director bagenzi bawe yabo twe nokora nabo mwebare munonga n'abagambire nimba kunda munonga taro omuntu unkunda munonga nko muntu orukwatanisha nitwe mbwe nanshemeza munonga kandi nanshemeza nyihira mutima ekinkwenda kugambira abana bakutukora no gumisiriza ebintu byone byo kwenda tokafunizo baro mbiza kutwara obwire konka amuheru no bifuna ninga no funa n'ekikucera ekyakabiri ekinkwenda kugambira ekinkusima abantu abakozesa abantu bitu batutamu ekitinisa twine mushango gono mukoti ogukugira ngo boss akanga kushashura umukozi mazima ba boss mwebare umukozi akatoroka mu rumo rwa boss abo kuba tukuro torana muntu kamutwara mu rumo aine kubanza aine gumanayiza office kumari sandi biri ari kutraining ecyakuza gukora so kugira ngo naine ecyakuza gukora nakimanyire na yahika yakashanga yembera nagumiseza cyangwa kushanga abakozi bitono baremwe mu kwezi ko kubanza shana hagira icyabo yaba yahika nkamurimo ise yafa ninganyine ya fine garko mu ubare abafutireba mwebare gumana umuwokinga kandi mwebare kugumaho mwebare kugumana umureba ukora Media TV mwebare kwagira kibozi ningashi kuri program kibozi ntwatsi yaho mu remo rwite rwambara kandi nho turi kuba ntubasa kwa ntubahereza ubuherezo ubwo kwika ahari buryomwe kwikabura hamahe buru kwika nyina kubuza akabuza kaboto kwendera ndukwakira urugumaza mu kusiba n'abantu batureba imwe nkimwe swa
mission yanyu ninga shikigenderwa cyanyu cyabashitamise nkaba directors nicyo naniye ndohendera kugambira abantu aba nikiha garikira mu kibuzo imwe nkimwe okwimuka nkiyoka giroti nubu wabire no shoma ukanga kuba minister ukanga kuzabwa kina kwesimba hande kugira ki ukashitama ukaronda aho banywani bawo mukashitama mukajya ngo reka tutandike he kintu iki ikigenderwa cyanyu kikaba kiri kiha kugira ngo mutandike ho ikintu iki ikigenderwa cyanje uko muntu nyoti nyinitamo nkanyenda ebenare ebiri abandi batabireba abo kubanka burwaho umurimo so tinkwenda abantu baburwe mirimo so igenderwa cyo kikariye cyo kuyihaho ibura ry'emerwa bari mu sibura bari kutureba turukwendera mwebare munonga mwebare kutufurikiza tubakunda munonga offices zitu zigwire basa kututayayira kandi tongera kubaho buhoreza nanda bahereze ne namba zisimu abarukwenda barukwenda futera kunanka kuja kuronde mirumo nabingashina nabarukwenda abakozi base kubantu batunga namba zawo namba yitu ya office 076 ananina 36 29 076 ananina 36 29 mwebare munonga abantu batureba ari Nkore Media TV MC Mashweko ngo mazina mwebare gumana watching program ikibozi ebirungine bisani bagambira nti biri ari Nkore Media gumaho utakaragaho Nkore Media feel Nkore